Муус устар сүрүбалта күнүгэр саха асасыр сөз саллағы юбилейдәк тәрәһенин черчитинен улус баһылыга Олег Ринеев, улус депутаттары муньян председателе Анатолий Антонов, саха народный сурояччыта Павел Николаевич Харитонов ойуку, улус ветераннерин советин председателе Данил Аргунов, Покровский корт баһылыга Петр Гермогенов, онна улуспут биллер жөнөкөттүлак ухулуччула чулуу жоммутун кирестен историяны кәрәһәлән гражданский серикемигер олокторун толу гурбут Орсун бойыттарга, кыһылар местерга, албан ат булгынягар мемориалларга, саха сериттен бастыгы военный начальник генерал Андрей Иванович Пертузов, чагылкай революционер Сергор Кидзе, ухулуччулак советский партийный үлэхет Зоя Васильевна Решенникова, билиге сайдыга сердир учутал, оны сүдүү жоммутускебеддеригер, братты Павел оны Гаврил Кисенхотовтар памятниктарыгар, кенери диринник атыктан, үтө мәсөннерге сүгүрен туран тыындаак себекке жербетін урдулар. Митинге мыстуу жоңга сергага историяны анарын кәпсәтилер, эдер итчекка кәстылы әттилер. Билген убайды ураты Павел оны Гавриловична контактар памятниктеригер митинг өттүбүт. Ондоктон бу республика сүйүс сылын көрсөдө, ол республика сүйүс сылын көрсөдгөтөн бу бихи Каңаластан сылжар улуу жомбут бээлерин олокторун олу ууран бу автономияны турулгаспыт жандар бутун эседе эмникетин бу республика репинигер бу баккара бүтүн сака хере бүтүн модон Россия бу жон аттарын билеттактен ондук сыллак соруктагы